kuyamurikira bunarasa magazeti ili tukulia lero kwa faida yako msikilizaji. Yeye ikoro kwa KISII FM 94.1 nerinka yumugusi inche nkoro kwa MC Dudus na incho mwacho mawateri na butambe nkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya subuhi bwana. Njema sana na Mungu wetu mwema anasaidia sana. Mungu ni mwema kila wakati bwana. Kila wakati yeye ni mwema. Yabuya yeno bwakale na kale. Mabira yena mange koranche. Tali nekerengo. Obwancha ni bwaye to kunyara koborenga ratiriteye rarenge. Kiagerere ni gatwanjete. Yani nakiye kogera ruete umwana oyo urenge bweka. Inga nonya konya twabera basalia bagundo. Gaki. Agateba ngatigando umwana no mama imakwera bantaba. Elinde gose bachi kokonye gagimbasira. Elindo ndebwensi ora mwegene. Tasira. Urenda anyoreki. Obugima no gotoleka kwa kale na kale. Nabo tebingere nere omuchakano. Naenda omoelio. Lingana liaye. Atena macha ali moyo. Amaiza yerende. Netaya. Ere ni gakoro kwa Nyasaye. Tigatika leko ba Nyasaye. Have you stood for the champions? Nasema congratulations. For the champions. Congratulations Arsenal. Tupigi Arsenal makofi. Na ni kweli kabisa 2 decades. Ni kweli kabisa miaka 22 bwana Arsenal. Tunasema congratulations. Not a mega achievement. Tunasema congratulations. Pongezi sana. It's so mega indeed vile umesema. Ni kitu kubwa hii. Kweli kabisa. Ni kitu nafikiri inafaa watu wa Arsenal mpewe nafasi muende kusherehekea kidogo. Tafadhali. Kero rego. Management unasikia watu wa Arsenal wapewe nafasi. Lakini mbona ndio Kongo, Obayete director tema tabuka timu timu gusa timu ikubwanere yae ikubwanere no arasaba kwa Arsenal iko kaho korakira ijora twazeno wende dagozeki aende na bago chaka gotoki timu iri anyosirie goli na ende ko nyosi burenda ate to njoka na asiri ya nyosi burenda ate kete gusa lakini ndete mwoli atu aromusimama ze finali ya UEFA Champions League. Okay. Gati timu ya Arsenal na PSG. Uko sawa lakini? Nashukuru Mwenyezi Mungu kaka niko salama kabisa. Mimi pia ni buheri wa afya. Uko buheri wa afya na mzima kama kigongo cha mfule. Uko mzima kabisa kama ngarange za mvule. Mvule zile. Ndivyo wanasema wajuao. Wale wahenga umehoi wapata. Nenda Mombasa akabaliki bakambora. Ayaba henga wawegarasi mutaki kwa edetoro ndoroli no narata alita lakini tali mono mitame keli wa edete nilikaka pale Bamburi. In fact that's why I was being hosted Bamburi. Hukufika Bumbururu? Sikuenda Bumbururu lakini nilifika Nyali Bridge. Nyali Bridge ile daraja Nyali Beach. Nyali Beach okay. Kuna ile daraja ndefu sana. Ukienda Kongoea. Okay. Pale Mombasani. Nchengera no. Unajua pia kuna soko mjinga Mombasa. Kuna Kongoea. Kuna mtaa wa Majengo. Lazima tutembee polepole. Kuna mtaa wa Majengo. Pale Majengo kuna timu. Kama ngojo ndoja watebale kampani do sports to endo. Ona mbaigwe tirende turatara sa gukora no yamaete buya. Chitukutuku na chichi nyinge. Asali bitunu mbiri binge. Tukutuku bata njiko base bitunu bire ko. Neja kujere yanganya. Eke ba byamanya gorera ji. Jaje te kuira de konyo. Asa bazika. Era gukurura ni munaki. No mateke nte mune euro. Ena kaigure gente kibata iso itla. No kipo nyaja ngo tarere yake kerekari kuira namba manyite bali bamenyiro. Yatigaga changa ketaka yasa. Bono liriye kare ko egutara na hokonyore bintu bune bibisanda bya makorombinyo. Exactly. Ebintu bya decoration y'abantu bakwenda babongi kuri Mombasa baje kwatora ryo byo. Yamatete. Eri bintu bigwechabira. Kwa hiyo mtazukete gedo igotia kumbe kende nyumba yeli korobija zuketa anyway tusiaribu wale ndio Mombasa baadhi no kweli upo tuingie magazeti alafu ule mchanga unakuwa ni mchanga tiftifu bana tuingie magazetini tuzame ndio Njebura butambiko kono mojo moteri bote gazeti ya Taifa Leo leo tariki 20 chumutinyo 5 mwaka 2026 it is a WCW na kama ada ilivyo ada na ada ya mja udena muungwana ni kitendo kwa ni gazeti ni ya The Daily Nation tariki 20 chumutinyo 5 mwaka 2026 litiko kunga Jumatano WCW ndio hiyo Women Crush Wednesday
Kweli kabisa bwana. Ikego chikiaba go chimogoroba. Nguti ngorurana lire. Bama Yekane. Ya onjoka na bageri yetari ya jenjiri ya gorgo ladies night. Chikwale di chiago kana. Siku hizi na chi Eroje okole ndepi. Siku hizi ne apo kunie kiara. Which is a more dangerous one. Akini kiare ngeke gato pocharo ni chekwa na segoro ye kiare. Beke yokugoro. Eze povere. Ana deva. Ekerongura ngo kekurina neguru. Ekiani go abranda gone. Nabo okudigwa. Okudigwa. Omuntu ulo ya neguru era. Mundali baisi yebi. Kidama ko gochecha na boigwe kwa bokire. Tupatie headline bwana. Neguru. Kosa ahora ni toko me yakura. Eona. Lo ya mugondo era kayo okunirire na igayo okunirire. Mama jole baje so ro sinda juke gore sibia nyenda. Ayo gokwera na mwesibie. Quiero meter tu guacora. Es la niña te va. Cara de tu igual te brinca con buebes bien nini. ¿Cuál toca tía? Esto va ya le puedo que yo. Bora magazine ya nabuga tempo porque ahí gira yo cruzio pues. How state can lower fuel prices. Igenjera nero? Yes, kulingana ndo mugano yo murekere gaiga ase page ya gatano igekorokinga nchira kia serikali nse kwamua era reduce ligoriria maguta ya jire gesara aiga Kenya kuruo botongi bwense ndo chigamba begete ntogere kurukunga exercise duty ndio echine tax chikurusi kwa samaguta nabo igeke ntogere kurukunga road maintenance levy nige ntogere kurukunga value added tax nige ntogere kideke bekero mostari ge kurukunga price stabilization subsidy umaite value added tax whatever wanta bangi bayinalete na VAT hiyo ndio inaitwa VAT ndio hiyo so ebinte bibinse kuligereri serikali ya muego kora some 1-2 adjustments asechi tax yechi liguriria maguta in fact na buligo kemense ya Kenya no mugano murekera sobo ime ase gazeti ya ase page ya gatana ase gazeti ya The Daily Nation akiroje gazi abataram bachitali ese serikali tigabono ndo eranyo na kwale teko in fact it's a headline no sana ino yote bagaiga how fuel crisis exposed ODM experts expert yelikira aiga ebijando jaiga neyo pio wandai muwaziri we magana chinguri chomuliro John Mbadi muwaziri ogi muwaziri we finance kiganja yeje besa aiga Kenya mugano actually gora se page ya kalenga wata kukwa na expert yobakore akindu eraniyo mugano igora se kukwa baleta mugano igora se page ya gatana se gazeti ga The Daily Nation musikuparanya nale ase yarorekana magana ya maguta ga orokinga chi expert yeji nabura nyoregere purported experts no they were very helpless umo minister yo petroleum pio wandai kwa press conference ya usema no ba onjoro ntubakabe kwa sebatali experts maybe lakini John Mbadi tabikiria saba ya bwatu umanya yes na roko tebanga bantu bali batabuka tibu manyi bokere gasomerete bintu biri kabisa ngakia roko tebanga igulire maguta ndigo jenji ba iprate gutangasa paka tare 14 ngakia ko teka tangaze diesel nga ya guli siki 10 gento negerie nseye tiniko ba muango gukwana gento especially from ekeronde a position of authority ogo kira sometimes neliogo igotora mujaji mu waziri bwa magana y'obulimi yes ikiato kumanye to kenderede bono pio wandai ga chi expert ji alete turi ndi chi gonya serikali ku ODM moino ndio na bubaro reka ndi chi docket chi abo batamaiti buye kibako ere saba Kenya kubwatekana n'ibintu byabere bikokorekana nkwaro press statement boliye korwewa mu waziri agatangaza mangana alia omuntu matatu kurumaga gakeno no we didn't asa mazikali amadede igoroko zetu ke we don't what did get out kwa songo bya with due respect na ro biche ko gotara we did not agree waziri agakira iga matuko na lenga ataro na bere ego sinyanga itoroji
back to where we were. Anyway, Kenya ina mbwembo sana. As a headline gazeti ya Taifa Leo, walivyozima mgomo. Bagote bagaiga igobono ya sio kirebuya inga nkikiirete serikali ko ire gitambo gerukia bwango gukora chinkwana n'abantu kurwa sector ya matatu elinde gokonye situation mugano uyo igobwera irasinchira y'ubwikirano sipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ikegera nindo chega igibicha y'umugwaziri bw'obulendi bw'eme Moroke Onesmus Kipchumba Murkomen ni Moroche Opio Wandai kurwa se amangana ya maguta nkamororaga iga ni Moroche umugabana bwe county ya Nairobi yakotebekana na role ngomugaya ni monene umuske Johnson atasakaja ntake nkubulike ntokete tubulike gasobwango ekero abantu bakoreta okogoma abantu ki umanyete n'abanye sector ya matatu ne sector ya matatu chimatatu chinyinga maguta chikutumeka maguta ki ikonkoranga atiye petrol ne diesel na yetaya maguta chikutumeka iga chikutumeka chimatatu chinyinga nkoranga ichinde ichina umere ne petrol chikutumeka lakini matatu chinyinga my brother ne diesel chikutumeka ichire na bas ni what yeah so ekero mogomo ba maguta ki serikali yake etie na ye diesel lakini tena na jeti goromono yes na ye diesel na rabete reduced aralia kamento ayetaya bantu kibakutumeka maguta taya my brother n'abakenya bakawaida naende bekerengo yense batari kwa afford estimba abantu bagutumeka means of cooking na kororera bagutumeke maguta akurukunga maguta ya kerosene mundo itakwande dokigumye so afadhali bono tinkore statement yeyo mundo itakwande dokigumye katabange diesel yemna baye kinini gabagakina yetaya abantu bagwake mixing yake yetaya ko yaburuka limakere diesel nko yole injini joge I'm telling you nko imole to basao kale ndo gabune gira sa kusiribo gema gazie ngongu sana lakini lende peji ya kabiri yes oroboti urunale gukwana na orore ase peji ya kabiri gazeti ya Taifa Leo iga nko kwana balebo igonga sector ya matatu ngakiale tete ubwobo bone na serikali kubwatikana no mugomo yobete serikali yo botenga na endekero kene ngoroje 2024 chenzi na bo mugomo chagete nginjinga buneye ukabege ntekenene so gebo watenga nanda bana siasa mbali baraso imena ndego asuko igereria umugomo yoncho kana kabege nteke yao kira abege kuna ndege asumbuye serikali sa obete nteke yao ikiagara katikati gazeti yaiga bamurekereta mangana igoro ya sara yaro rekonete bakotebanga businesses count losses after strike nomuganura sepe jega town lima gazeti ga the Daily Nation nichibi chaina mbalimbali chikoro kingana kich school bus chitaira bana sukuru ebyasara ao bigasale nyimbo bakatigira abantu chingoma abantu basemereti gose babwate chinguru no muroberi bo gusafirisha imizigo just chinsemo au isabali chigatenena you know abantu bakabwatu bakairuko otini kubatekana no kurobekana uko ako mozi yasigata kabe kubyara wa centro bwana uno chiroboti juna kwa jikwanero kwa jikwanero na obirega tikati bwana kwa kona gasipi chikato ne bwa roboti rubine byasara gete bakori ubunchuri bakanyora sare nene nabo igo no MCS wigeta seni ya central Moroke Dishan Angoya buna bwade tuwe MCS nabo chinguru cyuko igorera abantu inkiozi yes minute officer commanding station so he is the sole decision maker we can together go to station yi mbamanyetebo barabi abamu bwadede wono nabekeruto mu cyande nga aba obisambaro ba DCI batakira ko kora ubutuki bw'abantaba igobone ground yeke giyoka ngiare gogwata mache iyo ngatari abanyanyimbo baye boka baye kera OCS gabwate chinguru cyo kwegora abantu babwadire n'abanyanyimbo baye yes you see gere wika komandi abanyanyimbo getari ko mari station yitabwate abanyanyimbo nabo bakoleta abantu bakakonyora ngage bantaba mbabwate mamoja kwigorera bagenda ekero gotegerere gintike abantu nkora cyo bakoleta abakenya bono bakamenya goteba ngo muntu uyo is our hero bagaje in fact bakamuigerera sana gwarojero abagiye bakalangata police station yes bagademand y'urugurwo yes nandi bagateba na mubutega asi to kumurike gasubira bakenya bati gasige
Ni kazi ki. Anyway, kuna mashirika peji ya kabera se gazeti ya The Daily Nation ne bwato mugano ngana ki kigambiro bono kia rweto gochika nga amariogo getabwatira se meria yemo Mombasa ali ale worth 8.2 billion Kenya shillings amariogo gotindi actually anyale cover destroyed anyale saliwa narregente somewhere I saw it somewhere. Yes, marioga yeli etandire ga narra methamphetamine itaketerio kukumizana MV Mashallah kwa sense ya Iran bwana kigambiro giatebetenga marioga itigabe kumuliro gorocha yabagotia chururoche nande one time Mombasa ali roboti ruaction norra sepechi 8.2 billion pesa mingi ajabu ende inche nare gocha koboli guri boli ya kekolengana na birengere byane marioga yogo tindia ndonsie kerabu watiru nche nare gwanjate bwe ichibesa isa inirenga. I always say the same thing no ninche kiagera banyanyimbo bako bwate nyasole yalenge umuntu abwataka mukaga keiga valued ko baga hate bakagabwate mesogoto gete mekeiga isaidi million yem according to what market rate inki higupima kwanza mbabwate chiro ne karo yenyasole kiagera ngakyura tebenge ye isaidi kerengo gechibesa ngani onde ngubule kero buli chiro nero yenyasole oro no kwa nenge ngege chibesa gete gete bwa tese koni kiagera matangazo ya biashara naye kwa bwato bumanyo no omotoriro yo mogori shiringi 150 arali ajiro ki daraja 2 asumu wekana yes wose miruka yes wose nyacheki kwa mfano yes ikiato kotenga jire uikuba immediately kwata 150 motoriro liswali liko ja next chirogi yes magenda kuzengai uzengia mogam. You see, that is it. So, amaboli na aroma keigoro yebintu ebi roboto norra sepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo. At the same time roboto ndorega igabone wizara y'obulendi waime abwase umuwaziri ale Onesmus Kipchumba Murkomen no muliki botamba se wizara iyo Raymond Omolo bona ko batagete shiringi billion emerongevere elinde gwekorerania asobochori bwa 2027. Wizara nataka bilioni 20 bwana. Banyanyimbo baito mayiku robeli buya elindo bulendi botingi wasobochori bole bosyo bwa 2027. Musubati nale kigonya ureto moesema igaye kigambiro kurugo chikanga igwenusu ya mali yo musacho yabatiganete bagolo divorce. Bagolo the DNA. Mwana nale ngo bale ko DNA. No. Egento gege kigambiro kikyanya uretenkelingo musubati yeri barengeamo enibeye nere na supported ya sokorosi ni beno batiganira bwenta abagiruwe nusu yakorengana no mugano yo guy in fact ora page ya karengeye page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation mwakili wa munarire tuwe ase court ndio mwakili oyo igaga bwateli mochori ugwito boyo mwabo igoro yo kurwanira echuba yeke nyugwa getali mache Orogunjara kwalira kwa dai a bottle of whiskey rolengana no mugano yo gaiga one kerari ko boli kwa maboli ase kotini abo wakili ababande bare ku murifatu nga kanso akati yakondoka kanso yakondoka nga mumanyibwe lichiko bwa aya igara saha otu ana saha otu le gaiga ndeli busi ay jawale anyway nsuke bosyo gaiga ebintu bitangasira mbiri twa kwana igoro ngana kimugoka omoyo omatatu abete naki abanyene kigali kiri cyo basombi cya matatu batangasite ngo mugiro teneniwe eserekali kegenderete gukora chinkwana na barabwiri ndego kikoranga na ki going forward maguriya magutarabeka guchiago keiwa which I don't think it will happen. Alafu dudus egende okay kurulamu ngote babalenga abantu balamu bagutumeka sana chibunda as a means of ziko nyingi sana pale Lamu unomuganura sepeje merongebere na yamase gazeti ya The Daily Nation rero wa Ebola by the way bwaberegeku
Bono tata kati waitira bantu bono zaidi ya 131. Yeah, 131 people imeanza ya Congo. Uinomuga actually ura sepeji ya merongevere na kana se gazeti ya The Daily. Maite ndige jakire koleto bwo bono nyana sisi ya Kenya. Exactly, because ko shida. Umaite baranero rere kurwa mpaka naboko genda o cross kabisa so eboganda okole boganda yonse so e Rwanda. Abantera babeji tracking ibagweta. Yeah. Tracking ibagweta. Yes. Yeah. So our borders are porous as we are speaking. Serikali ni wizara yobo chenre wente kolege ntugete. Waziri wobo chenu aiga Kenya. Aden Duale. Tafadhali. Waziri tafadhali waziri. Weke mipango. Mipakani. Tukazakanya wade oboko. Sante sana Kate kuruchinsa muchamo sobeti. Unagwate babu ana oburoiro bwa Ebola ego bwa itrabante mie mona meronge tatu noyo mo imense ya Democratic Republic of Congo na boy gomo raiwense ya America almost get Donald Trump bono iga itabire kabisa nga gosega anchira nga tari go yesaga na ndense ya Iran kubwatekana no gwanchira na gokora chinkwa na chira leto molembasa lakini ado urutrensa so tebire nga onyembali go ikera ni buna batebire bado nabona ndago chigo chinchibire ngereri ko ngentera nigete kura kike madinga ngeke enderete gawa. Anyway, katika tika seti iga sepulo chikurukunga parenting rero bamulekirete batebanga life after growing up in a boarding school. Ndio. Yeah, the cost of taking your child to a boarding school too early. Yakekero kuiru mwane boarding school mapema karomoke. Kumanya kosomero wangu bugima bwa ebwensi. Effect ya energy. But I fi. But if bono that's what the writer here article here got effect ya energy so mwana ya so kuna yale malezi mtoto anahitaji kutoka kwa wazazi kweli mpaka miaka fulani kweli kabisa. So at least mtoto inafaa onyendi yokobwa kule umwana agatakira agende boarding ekerago so high school onyendi konyarekana lakini bonteri konyarekana rende naende bono CBE ya chiroroje gotoka bwate biredi kogenda. There was a proposal ya chitenga boarding schools chive scrapped off. Remember strike chiabete chinyinge sana kweli kabisa. Yeah, it was argued lakini rende it was making sense to some extent. Anyway, mateke toke ko make sense kolengana muno ko support. Ubatara yoto na batu bakure teke songe ke mugo kwanege kongupa. Ifeite na batu bakore research ore dalingana ke tote eliminatiga. Noroje ngo eresega. Onya na seke gambero. It is na kiugo prosecute kina kia omona chivi na akora chekina kolengana nenchero okoege support client kia no na evidence yobwate busaidi bwao gatomanye tengi ngara bagiri bari kigo ekiagara na bora atoke ngaki gore buyara kienjero ko banga mangana bwekorekani bwekoreke na ende bwekore bono genda somo wakiri mwerese gakigere ganaiga baminto nkonye busio wakina bwaterugeria ko genda kwa nali wekane bwango bole mibwichi avocado ndo chimbo kwa nile gai gali tukulia lero asubu ime kabisa na boigo ne chinduma na bogo soma makala maalum kabisa jamaa anaitwa Fanta Felix kutoka KISII town ananiambia salimia sana MC Dodos nimesalimika Senali mbamba kabisa. Kuna jamaa hapa anataka usaidizi anataka asaidiwe mungwana ugakotebanga asubu imabwane bwensi wakotema kuliyo muzubati nda nyome igia na igire miaka ya igira ase na tantanire nkia gutantana number 1 igakotebanga igago ikiroyo onyora ebintu mbiraro muya sana ase birabyo ne bintu mbirera ko consider na ko bebye ngenchonyora gare off onyoro mongao ebyo yatabwati na byabwate ebyo yabwate tabwati oyo moya osomire bibiensi onyo oike iroyo modigana kore problem o magu advice oike iroyo mabono tebire ngoro oyo nanga gai ngutikiare box chinyinga ze checklist lakini bone gentu kolengana numugano yatebire gentekemo ekero gwetana goke kwabeire goseba iraniranirie musubati yo gabwato borrogete bwo gukumia na bara enyi bintu kuremeza goronga yarokeze byozi naenda akire for at least 3 days bamago ya gukwana arabiri ndoki bobe lakini azane byale auna atari
Bono mungwano kumiri bona kubolinga ki inki bona kiana atanda ni renkonye manyanga kimbwente kuli kiase musubati ntakete kunyoma. What am I supposed to look for? Nyole tu mutangani uli. Yeah. Nyole tu mutangani kabisa. Akanyoranga ki chise monjire batali konyora na buya. Akagenda nenda so yokabera akanyoranga ki video yabwate bono yabwate byao nande. Oyo bonta bwate byo yabwate. Exactly. Oya ikereta akanyoranga gali gai. Onyona abwate obobegete bona ababosi atabwati. Lakini umwikiri main. Bado tarafiki decision. Tarafiki main. Tarafiki. Mapema ndio best. Afanyeje? Awachane mapema. Inkia wentali kibona so musuvati. Tigai okay. Olio mutangani onyoro. Ekero kole research yonse. Imagine tayo. Because taragwana nganaro. Oli mutangani tayo. She moved on akagenda. Oyo kabere daro. Ekere enjera ko boriswa ali ayo jinsa ko bolinga. Inkimbonente kuli yeso musubati ntagete ko settle down there. Okay. So it means none is existing. So mbako yo nye kurundo kibintu tayo. Goto waiting is on his way out. Te varas como kore enjera ko murigere. Okolindo kyo kuno ko verenje namba ko musembe yake. Yeah, by the way, temper. Mato borone ndeke besana. Kebesana ende bono umuntu ekera bwato boro bintu biratanya ko understand. And especially when you don't know how to manage your temper. Bona kinataka kwiranira so uri mutangani hataka kumanyange kumumusacho yatagetenki. Generally mo advice buna boliringa inkyo umuntu akwentali geliso musubati. Atagete kunyoma. Uikora amanyasa aruete. Number 1. Uikora amanyasa background check. Background check. Umaide na ira naigese ngenjo no nyagusiya igara kitwara gutwara gisigani rikare. Naka kinkonya ndara manyi ground kelia. Muhimu sana. So after kuwa manyira ali nabo bono konyara kumanyanga ki. Yani tubeke buya family history. Yes. No era aso kero aso manyagita ali urwale teke tangani yagul akuire ndo nga historia previously ngakiko entango wano no yangina nabo kumamanya nabo kumanya bona ngina ale na isenga ki nege ntokenda abantu bago dismiss religion. Yes. Religion yasa musubati yonge chirago sasimanere likanisa ago jinkanisa ki ebinte byaletere chiburukano chinjinge sana as most marriages umuntu akwende kanisa yaye which is not a good alafu ebintu binde muntu tayore perfect 100%. Vitu zingine mtafunzana mkiwa pale. Vitu level of education very important. Aya masomo ayegete. Health yaye ngencho sana. Kwa namna gani? Amasomo abantu mbali barabangaini timete masomo nara liuminate yes masomo yesu good education education acquiring education. I've seen okay ascende the level of education na bonda yibeke noere lakini ninyibeke namba gete iyo tayibekaye it depends on omo na kikinata berainche as a person ikiagera abaswati mbaro of course babwata masomo make lakini base seniri na wisdom bako kore bintenchere inkware ndege ba ekyaya riseji ade ngoro kire bintu byo kubisana about y'abantu ababwata masomo anga make no abantu bari family cyabo gikoreka abantu they survive jira family cyabo gikoreka yes they survive. I agree with me, they survive. Ekiagera kire ntonke bwato buya no wewe wae wate batoko bekira tiritu baransia yego akaze bas hacemos Gila. Guarda. Vamos a ver aquí. Tunaingia pale la fiti Kilifi. Tuingie pale la fiti Kilifi. Tuko na wageni kuanzia mida 2:00 ADS Nyanza. Kuko na tuliko ya Tid Matters lero.
Yuko Ronald Mayaka Brigadier Lafiti Kilifi ngukwarira kwari kigoro musajo utagete gokonyu iyo tuwakora kuri sema yaye wono musacha nara igatagete ko ba people nekiratagete ko ba people nabwo to musubati baba iri in court for a long time asamagana ba ye relationship yabo bono yaikira umusacha igakogenda sobo muise koyo elinda kora introduction egero musubati amanya gocho officially. Yes. Musacha ohali kiru kabisa musubati uruleta likisobo ndio musacha agocha musacha to be yes otebirenga bono mami daddy mgeni wangu anakuja siku fulani sasa tujiandae. Yep. Berobe ili kabisa litukuli aganyiru bwana. Yes. Litukuli ganyire kabisa elimo wane countdown ya chakire chinsa kai bono neji daga chi atigere ko mugeni ya Itukabwe ntachiri ikire. Litukuka de liria ikire bono. Bono mugeni uchire bali batatu musajo naligeti basani baye babere batatu iga bakagenda ne bakamoko mokobe umayete bagaiko asubwa ngusane kero bayiko bakariga ni gubuya bayiboli bakayigubuya musubati nera kayigubuya kahindo cyawe ni bagire mbuya address ti kabisa mumurane sigegete buya eroseti mbuya kino nongete baachire nabageni kabisa barega ni babikuru nyomba barakwananiriye chinga gicyendagera cyekire chinga gicyendagera cyekire chingo konchi yekiro ni bintu mbibe kiro lakini bono njalenge self service mantungo bekiru barenge chi otipoti chiro chingo kono chikongo rume chisubu naho chire lakini umungu aro yera gako na kumaelinga ki na ganga maria gati alinche naegwa bibwato buna biri nabingo takabiyaje sani yana no ene bigoro biri byose ko takabandite akuna gosaba kimoyo moyo yo gosaba muikera kole bona ende ngaki bono musubati no nare ole gosafra kinyoyo umusandi bw'umungu ano yobona no atere inarigete nabagani baye bako basaved na bayibole ndabantu no bayikaranste baramato mungu ano liga bidi bwana atebenga akabekerwe karabekerwe kajorobekeru chimbaba omanyeneke geni bono chimbaba ibere chiaguro lakini akaburukanira gunagantu kakegene subwa kaongole runke n'ekingeni cyalengo bandi bakabekerwe kukikorigera bali bayengena barabwo kai uri tata bekerwe kebwatongereye ime ngieke gendera kaya maria kati yanata ketando yobekeru mboino ngieke ngahibo ngieke gendera bono nakagajira ngomogedia egabete yate biboli basabuda ki aye ngore kondere bigo no bibugate kebwato kialengo injo monyene ga ije monyene gore bamene tarinje kegenie gange yororere no mutu ngo yo tigara yo ndete mbekirania in fact temo ndigire no ni birenga yo mbekire ga igabyengoko leta yo mbekire ga ya kabisa bantu bakurikiringa kai uyo ngoyo mole mutatu gwisabire bintu bono kegima ngeje ngano nje ngoko teliko ba complete onye bintu bingu sabambiyo bindige lya yendete rega iganje bino bintu ngo dina birobyo muise ko nyuma ataka kechi gusana kataba makiyo yane kaja kongo bosoku bantu bakacha kumurigeri uyo gukwana ningo aya katonero monye no muyiga nabagupiyebwe njere umanyete egabidi atebwe bintu bimbiyo mungwana yima ataka tikekoragira adama nje nindo je lintaragere kiara nje keronkuri ngoko naisane kanegere binde binasabire biro ngaibi arumwa begera banje bibole bigo begera ose mwata waisi wende gochakire gosabi ate ni jomo genyo monene ose morore mo bichunjuge mana mongira nari gocha ataraji goteba ke barikiro monte ke bwato monukere ora obakuruzi muntu bamwe moise kolia gateba nga akakwana asili sango lioka I'm frustrated wana nchirando chega iga narorere bobe aye akasoki ngina siko agatebi ngina nchono mungu ano litingo diri nera tabibu ne itingo nyara no muntu tato chega kegeni uja ko bifu ngenjeje magosa inari enkia ko sabire bibuga to bichi ngoko ando bandu takora alikiria bekeru akakora kegeni abayiboli bakamakwana ko bagenda ezimye kamotunya na ekamate bitata delitira dirambe deru abugocha bakakura no muzwati asenje ndage muzwati yakamwanga kamatabenga kai tato yiboro no muntu ndajuti na bana mbayo endagira balinde aiwezekani bakakura na namna hiyo
igo mungwano iyo murubiri yo gasaleka akamisi musubati ya kamisi mungwano nabarabe nanjete engoko na iningo tebande butambe ngatige spouse yawe manya your way of eating lakini ye forum weye your way of what? Yeah, spouse yawe, it is very important. Spouse yawe manya your way of eating. Na ande telibi ya kongata your spouse. Yes, inkiwanje tekora koria. Di toke liya ona kiuta getelia yekwa. Kai. Warolile. Na ero mugugu ikamanya kiburegedia chiza cyane cyamapema ngoboka. Yeah, inki ndagera. Onye ne toke liya rozigwa akane ngo bakareka bikiro rero bibiri mu no. Tanga subunyene. Abi kabe kwekada okunoko manya botai punishment. Yes. It is understanding your spouse. Thank you. Hey. Bono musacho ye demand ya embu ya yarenge. Lakini ye forum. Leo ya bete ngao. Liga salibon. Gari utigera gusabira ibi. Yes. Ose aragere bakora kinyaho musubaje kuba kwenda kando. Amodebi ngira mwanza abeti ndio jara aragera nje. Atigera so gidinja. Because muntu na kimona how can somebody know something if you can't talk to them about it? Tumalize bwana. Tutoke hapa kuna wageni. Wageni waingia hapa moja kwa moja. Gotokuligire supporting teen mothers in nurturing care. Yeah. Teen mothers. Yes. Wasoti mabana baraba bakonyora bana barata tender age. Bono nkali okonyora kumanigwa akorogosanwa nere ibintu tuwa gutumite certificate nere igwatoreteire nini na nini. Yeah, there are steps. Muri bwante kubwatie kero okoreke bishu mwana keranyorire umwana kale miakeria ataraikira. So abuna bwo bagentu bwata studio mwancho motegereri ADS Nyanza ntubwata ba panelist baitoga Ambrose Regge gakuru ADS Nyanza Daudi ga akuru Minister of Health na boygo Joel Achoti igare promoter mangana a teen mothers ngocha balega iga in a short while meanwhile nyore gazeti ya Taifa Leo wemanya yomana yanda manga century yobo ikerano ya the Daily Nation bota mange WCW wemanya mange Women Crush Wednesday. Ayo, narairo borito, asa magazeti, aserito koria rero.